Domingo, mabali namin. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of all lonesome time. Ayun na. Anya. Pao. Ay. Nagturod ka lakit din, aya. Ay. Nagturod tarusok mo ag kanta-kanta dita. Yan. Bagyon to lang at adi na oras. Ewan bilib mo kanyak katitikin ng tan 100% ano video, okay? Anya. Sapay iso nga iso, tikan kantaem. Siyempre. Pagbilibak kumamot ngay, paada kamot asintunado. Ay, sikat no isot may sa nagrasam kanya. Lain ko ako man tabak. Excuse me, nambarakaon gusto. Agtal na. Hindi kanta ka dita, maladaw kan. Anya ko mati, pakaladaw at kagawad ak langin. Sana na siya ti barangay chairman, bakit? Ngamuray no kasta. Awan makadiktar kanya kita ramidek. May saka mo ta parparaw-paw, ti pa nagserbi na, ano kasta? Isuda, saan kanyak? Sa nabali, ni matenduming ti barangay chairman, kagawad ak langin. Nauman, ti tao ken ka, kas chairman. Iso arumbang laeng. Nasaya at matlaunay kat, takagawad ka langan, oray saan pa'y kat kuman. Adyon, tinalalaingam si ka, no panangida ulo, ti pagsasaritaan. Nagkuna, isus ka, di mo lamo. Di pa'y napugsa ti pusik ti mga bakanya. Anya? Iti history ti nagbugsutan barangay. Siyak ti the best ang nagbarangay chairman. Outstanding ko naman. Ti kunam. Si ka lang ti magibagbagay ti kasta. Ay, kababa. Agam amaw. Ado, ti mangliblibi iti liklikod ham. Dagiti lamasimsim ken umapal dagita. Nangruna dagiti sana makasublat iti takem. Takasano aya. Sana kun at chairman ngem ni dumeng ti simublat. Isu nga awan lat tagundaway da piman. Itaman laangan ngagbasak. Mayat man da ito'y naka-headline. May isa a senior citizen. Itaman laangan ngagbasak. Mayat man da ito'y naka-headline. May isa a senior citizen. Anakagdang iti sangagasot nga edad. Nagasat na ito'y lakay nakadanon iti edad na sangagasot. Basaek man da ito'y. Nabasa yan? Wine, mayat. Sa nadagas ti makadanon iti kasta nga edad no nalimbong latta ti utek. No saan ngagkapaw ti tao. Wala? Nagasat na ito'y lakayan ni feature dito'y. Ket karama ni tinayong bagagasat na dagiti nagadong apo ko na. Oy, tamani po diti apo ko na kadagiti anak na. Aging ka kadagiti apo ko na iti tumeng nga anak dagiti apo ko na. Nga anak dagiti apo ko na iti tumeng. Nga isun dagiti mako na nga apo ko na iti dapan. Ket addadala tamang bambantay ken kana. Hey, win. Ado dito iti naipadpadamag nga apo ko na iti dapan. Anya nga tati sikreto dagiti makadanon iti kastoy nga edad hadumeng. Nay, kaya't yun sakit adanonon ti sangagasot nga edad. Manut tawan nyo itan? Tawin ka. Tinain. Tinain? Wen,
Pugtuamon no anya dayta at 9. Mabalin na 69, 79, 89, 99. Anya? Wen. Oh, anya at 9 ti pa nagkita mo kanya. Ko, mabalit na 69. Exactly what I mean. It's 69. Very alive and kicking. Oh, mamati ka dumeng. Alawanan. Ang laki din ni katuganga. Dahil mati magusto ka ugali na nung naduma. Narabak. At nagundaway kasla kaedad ko lang nagsarsarita kami. Ang amno kumaraw, grabe mo, ti blackmail na kanyak. Tanila tarosa ti sanggana. Puno nga ta, 69 na lang. Kaano ayan, di panang ibagbaga na 69 na. Wano, rabak na lang na dyan ide. Ta makaparay aw na ta numero 69. Saan ko na masigurado ti edad na? Gaputa. Dandani inaangaw ti amin, no ti edad nan ti mapagsasaritaan. Ay, madanon nga tanda katugangat ti sangagasot nga edad. No madanon na ti kasta, ket marigalwan da mo ti sangagasot aribo a pisos. Anya nga tati pangananwan da. Ay, lagasat naman. No bilang takasta. Ay na. Adak mo't lang ito yan na nakailad. Iturog kumanpay. Oray. Tawat mo't latarami kita. Manugayam titawan nila kay gabi. Agsangagasutin 99 plus nan. Kano ti birthday na ya? Intun umay abulan sa mutan. Ay sos, dandani nga rudo na. Numadano na ti centennial na. Makala mo ti 100,000 pesos manipo diti national government. Kasta ti saasawan dagiti pada a senyor. Kat baring saan nga agsaksakit. Umadadon ti makadanon iti kasta nga edad. Ay, lakay. Umadon ti umatidog ti biyagda. Sa balimot ngamin ti lifestyle dagiti lalakay kan babakaditan. Tauray dagiti taga probinsya kit kaslag bibiyag damot na taga syudad. Ay, husto ka dita. Naglalapsat pa'y kat dagiti babakit ita. Kanuray mo't dagiti lalakay. Nagtataraki da. Ta nakarelax da. Agasam aya. Tanda pa yan grupo ti senyor nga schedule nga agsumba. Ay, at. Tay sudat masalsalwadan. Priority da kanayon. Ado ti benepisyo a para kadakwada a senior manipo diti gobyerno. Nakalamang da kanayon bakit? Sa kagarikgik agarikik. Kasla kalukwan da kita ibagbagap. Ayun ata da kun kunata mutin.
kaslasan tamot nakaraman ka dagiti ibagbagata a priority. Ay, wunag niya. Umatintong mo tibiyag tano kasanaon. Manot tawan kaon gusteng. Ay 99.9 yon, ama. Ay, 99 kaon. Anyat nagan ko itayin. Ay, kwa, da kayo ni ama Gabi. Ngemsan ani Gabi ng artista. Kastaya. Ay, katnaw, saksa ti ibagbagam nga artista. Katataranak sana ya. Wan sa. Ay, susapo. Masapol amalamlam yung daydo ita. Sika, sino kaya? Ay, siyak ni Gustilo El Guapo, ama. Sapay kumata di kumuntra. Alawan, guwapo ka, kataranak med. Ay, adda ni Segunda. Sino a Segunda, ama? Di mo ama-amaw. Ay, aguray ka. Putot kaya. Ay, sana, ma. May sakmat na senyor Asumarsaro na. Ay, saan kagayam aputot? Tay putot kao, di makaam-amaw ka ni Segunda. Ay, uwan nga ta. Ni Ambot. Sa anak pa imat nagkabaw ka. Ni Segunda tay maikadwa abakat ko. Kastaya. Ay, mabisinak. Ayan ni Segunda. Pakanindak ko man. Ay, Segunda! Pakanindak ko na! Nagasat pa'y lang dayti kalakayanan na senyor. Mayat manan ti kukuya-kuyan na iti ko limpyo kalpasan anangan. Tituyak pa'y laeng. Uray tawan pa'y matarami na kaya barangay hall. Kasar-saritak man pa'y day talakay. Hamuk man ti sikreto na no apay anadaan na ti kastoy nga edad na. Nakapsutan ti bagi nangam na ornos pa'y laeng ti panunod na. Naragsak pa'y akasar-sarita. Ay, katawa. Apay, anyat katawa nyo, ama. Masitag ka man dito, sika. Asitkak ka na. Apay ka di, ama. Apay, kas kalagar aram ako mitkita kanyak. Sa apay ka subsubil mo tinuang. Saan mo ta? Naglawag pa'y lagayam di pa nagkita na. Saus, di ka naglibak. Nagwapo ka kuma, nuputot ka. Ang saan ka mataputot? Lakay ka matain. Ngam kita man, no amom ti agbilang. Manaw, ti ramay na kita sakam,
Uteng. Ay, gusting ko na isan nga uteng. Ay, hunsa, saan na si kani Uteng batingting a kapitan? Ay, Siyaksa mo't ibagbaga na ka. Agawid ak man langin. Anya ka no? Anya tayo dyan, ana? Ay siyak ni Arcadia aputot ni amang ko agabay. Ha? Ni ka di apong gabi adandanin agsentinyan ti bagbagayaw? Word. Saan daklakit ding am-amo, ta sa anak nga imimay dito'y nagbugsutan. Ngamita, dandanin agbugsot ni amang ko. Imayak takayat ko ang makasao ni amang may pangap ititawid ko sakbay amagsatan. Anya? Imayak tagpasertipayak man kada kayo nga opisyal. Aguray kayo man, ana? Sino kayo ako nayo? Si kati Kapitan Itan saan aya? Sino katam ni Gusting kaibkap? Woy, katugangak ti sigod at chairman. Ita, anya ti isertify mi ngay kada kayo? Saan kayo mo't ataga ditoy? Putok nak nila kay Gabi itiin kabalay na sakbay tinagbalin nga asawa na. Excuse me. No, sa dino ti lugar yaw, jay kapitan nyo ijay ati mang certify ka na kayo. Saan kayo nga am mo, na? Iso nga rod nga yam-am mo kung tibagbagek. Siyak Saan dak ang maawatan? Italaga makita kayo. Saan kayo ataga ditoy? Kasano ang masertifayan kayo ngay? Paidam ka, Kapitan. Ayan, tisigod a Kapitan nyo aya. Iso, teasigap. adda ka. Sino ka aya? Ay, kas makita yo. Siyak ni Arcadia aputot yo iti day di bakit yung anang. Imayak tapno, may rano dakmet iti sang gasot aribo a pisos a maalayo apaman amang tengyo ti idadyo a sangagasot. Ay, sangagasot aribo a pisos. Wan, umayak makibingay. Ay, amangan no, saan nga imbagbagada ang boy nga danto kwartayo akas tatikaado inton agkasangay kayaw. Awan ta. Nagkunamag. No kasta, awan imbagada kada kayaw. Adan sa imbagada. Hanggang, mamatpati kayo mag. Awan ta. Ay sus, adda amang. Isungarod nga imayak, ta umayak makibingay. No, kasta. Day talaang tigapunang adda ka. Uwan, amang ko akatairan. Kaludludingasyon Jose Rizal. Lamlam yung naktikunam. Ay, tapno amom. Sa anak nga agkabaw ita. Ngem, amaga no agkabawak inton madamdama. Wanaw inton bigat nga ta. Now, mangloko kapay laang. At niya? Katuan! Imbagada kanyak nga adda kanudak kala kwartak inton madaanon ka. Ti kaaldawan ti panakayanak ka. Ngam, nasakay tinakam ko ita. Nay, apay ngay anasakit tinakam yo amang tarakay. Ay, sa anak nga agkabaw ita kunakmat. Iso adi kaman kundi awag kanyak iti tarakay. Ha,
Ita, talaklakaya na kaon. Ita, tamarigatan akon amag na. Gapo, iti sakit ko kanong arthritis. Pag-arupin yaon nga agkamawak. Ti amoyaw, mayalis yaw ti alipaspas ka. Hindi, amang. Awan mangyalis, di ta alipuspus yo. Dinto pa'y makita ti alipuspus yun ta. Similap matatuktok yun. Hey! Bastos ka pa'y gayam. Sana kagkabaw ko nagmad. Iso pumanaw ka. Panaw! Awan unay maibagak Taadayo nga inaunang umsyak, Chairman Doming. Sakit, sa baling nga ti inana. Saan mo nga nga mo, akabsat mo iti ama? Itala maamuak nga adda kabsat ko iti ama. Saan ko nga mo dayjay? Ala, sana bale. Kasaok ni amang yaw. Wan, Chairman. Saan mo't nga iso tayo makunang agkabawan? Ad-ado ti gundaway ana ornos ti panunot na. Saan nga agkabaw? Ala, kasaritak man. Barang sana sumunod ti kabaw na, no madama ti panagsarita may. Pasensyakan. No asino ka man nga agnagan iti Arcadia, itala ang makita ka. Di ka man. Kat no inaw-awir ka iti basit ka, nalipata maun. Malagip kon. Adda idi kanayon amang lapigos kanyak idi ubingak. Si kadayjay? Nga niya, malagip na kon. Manang nak. Iso nga imayak, tanaamwak asibibiyag pa'y lagayam ni amang tayaw. Awan kanumot ti putot ni amang iti daydiim mo na ababae iti biyag na. Taan niya ti amom kat ubing kapay ide. Nala, kasla awan ti imbagakon. Ni amang ti makaamukan kan. Adya dagi jay papeles anakitak nga indulin mo. Dagi tay kopya ti papeles ni amang iti kinasenyor na. Apay ka de? Awan. Kasangay nan no bigat. Awan sapay sa ganayaw. No anak nakangagpaiso, di adda may contribute mo. Anya? Ay, da kayo at aggastos. Dakdakkel to laki di tibingayo iti kwa. Ay, jay sagagasot. Maawata kon. Adda ammom apagbibingayan, iso nga imay ka. Hanggang peki kan samot aputot ni amang. Anya peke? Na? Putot nat nila kay gabi. Masapol nga aklunan nak aputot. Ay, kasaok! Anyat kinunaman, boy? Umay kayo kuma, Chairman. Itan, bye. Hello? Apay nga ta. Inidip na adagos. Tatang, kagawan. Mapantayo, hindi balay da apong gabi. Apay ka now? Diyan ka mo. Emergency nga ta inidip na matadagos. Intayon. Ibaga maputot nak. Kasangay yun no bigat. Kaya tiyo asawan, saan ka may raman iti mapagbibingayan na kwartayaw. Ibatam ni amang. Ibatam. Diyak ibatan. Di na aklo na naputot nak. Ala kay gabi. Ibaga maputot nak. Ha? Amang,
Agbuligaw-gaw kayo matan. Saan kayo pa'y amatay? Ha? Amang! Apay. Net mapaspasama ka, boy. Salungay-ngay ni Apong Gamay. Natayan? Natayan, chairman. Natay gapo iti sangagasot 1,000 pisos. Nga almanan da ito'y babae. Pinatay mo ni amang ko! Ostol, di mo kami lang. Ay, kwarta. Nanay, anyan dahi dyan na tagtaga-inap ko. Gapo, iti sangagasot 1,000 pisos. Dumi, mabali namin. Ket imbiat ni Cupido. Nay, may sakit itagbasa-basa ita. Ado dahi tinsangpet ni suping adaan ang amagasin ang naggapo balay darusa. Pagaron na kanon agluto iti dalikan ngagsungrod iti kayong napintas sakit iti ito yung istorya. Nakurang tiamok may papankadag iti Diyosen. Anya gayam ti kita ti tao idun unan. Basak man pay. Aw mataramida kiji barangay hol. Tasan matasyak ti odi ita. Pagsayatan itan tasan nasyak ti kapitan. Saan nakas idi ti kaado ter aramidan ken pampanunutek. Iso nga relax mamut da tao nga gilad-ilad. Ay, day sus makaginaw pa ti bukod. Mayat man tapwistom deta so pagustay. Saka, nakadikwatro ka, pwede da kuya. Hindi. Madinsa kati plastar ti namigatan miya. Mayat ta makarelax mo't da tao. Intex kon kini Rosa ti panangdagas ko ni Jibalayda. Mapan kami manan di po ni Raria. Ada na kamasaya gaya. Ada nga road. Sa ada aramiden mi kini Rosa ijay. Nagladaw kayo kita mapanin. Awan mo't question no niya nga oras ti ipapan mi ijay. Kat si Kangay, saan ka mapan ni barangay hall? Saanin. Awan mo tinasken nga ramide kijay. So nga agbasa-basak man kit di ditoy. Lakot panawan ka nga rodan, makamukan dito'y balay. Pimanawan ni Sofing. Uray may turog kunti pa nagbasak. Awan problema. Nay, apay nanang. Ay, umay kayo umanag kayo. Ay. Agtugaw kayo. Masurunak kang tatangyaw. Iso api manuwak pala ija balay may. Apay manan. Basta, dituyak pa ilang ang balayaw. Ay, una. Nga mapay, anyat na pasama. Pagibagam to kandume nga amang ano sa anak pa ilang agawed. Kat makipagyanak pala dito'y balayaw. Isuntot mangibaga kang tatangyaw. Una. Sige, ipanyo nga ro dita bakante a kwarto da ita bakpak yo. Sige.
Anyan da tatang kan nanang. No kaano alumakay kan bumakad da. Isumat ti masansan a panagrikyarda. Kasaritak ni nanang inton agkalma tirik nana. Patsak ama kaamiris tumatlaang no bilang iso tinagbidot. Kasya, ninanang yaw. Bay amlatan, Rosa. Gana kanya, kadina kahit amangag ni Dumeng. Nagpupok iti kwarto, apaman adimteng diti balay, tatang. Sa may di tabalayo, no di na kahit amang ti asawam ti problema na kanya. Kasanong tatang, amang ano saan nga agawid iti balayo? Ay, kasta. Bay amlata. Hure ka tadamot cellphone. Awagak, ta kasaw kiti nasayaat. Wen jakmat kaya takas ti mapaspasamak kada kayo. Ay, sa bagay, pakmer ko ni nanang mo. At daya mabalin na no siya akong tinagsaw. Kasta? Pakmaryo ni nanang? Jak ayunan di kasta tatang. Uray kagura dakmatan no parparigatin yung gayam ni nanang. Anya? Ibagak man langan. Nagpulong kanyak ni nanang. Gusto gayam di kinunana apak Mario. Tamis mo ada kayon tinagkuna. No makaungat kayon kat kumkumpusan ni tinervyos na. Mabutang kada kayon. Anya? Nakakaasigayam ni nanang iti pampamayan nyo tatang. Tagtagabon nyo? Na isaan? Sa napuno da ita? Agsangsangit ni nanang iti nagsarita kami. Masya nakunay kankwana. Kagura kayon. Awan asiyo kan nanang ko. Sige, bye. Ay mabiglang Rosa, inidep na. Mama ti adagos kin ni Sufeng. Sa bagay, inanamay. Ay na, chairman. Ese kagawad ko nakuma. Kaskin ni katugangak daytan, apimanaw mo't iti balay da. Agkasam nagkamang iti balay me? Kasta. Mabit man lang. Taga ano aya nila kaimaw. Taga laon yun da. Naglos da manipod laon yun. Kasta. No adda di da pag kinaawatan kan katugangak a lalaki, agtalaw adagaw si katugangak a babae, agkamang kada kami. Kastan sa ti lumakay kan bumakitin. Ngam na panakal ni katugangak a lalaki. Malamlam yung nalata kami na kanayon ni katugangak a babae. Ay ayun nalabasit, bumigay mo tun di bakit a katugangak. Makidan na tumanay. Kasta. Kaskada kayo. Kasi timbagayon kagawad. Basit lang ay ayaw, mayatin ni Manang Sofia, sanaya. Ngam di yula mo mat. Mga nun nakatalimang lang matisakit tinagam na kada kayo. Tadi nala kaya't amarakrak ti pamilyayaw. Anda kaming kasta kabagyak, Chairman. Babairo nila kay na. Yay. Nagadulang nga rodon ti putot na pasig pa babae. Tawan lalaki kadagay 8 putot na. Ay saus babaero pa. Nagagatlaunay ano kasta? Ay wan. Paggagatan ng rodamin karaman pa nagbabae. Yay. Kanayon ti apadakan bakit na. Ngam isunto pailat na uyong. Tano agapada? Ibuong na kano ti butilya tin inuman na nga arak sana ilayat-layat kan bakit na. Iso aday day. Makikigtot ni bakit na. Anya. At sapay ka trauma na na. Dayjay, ti makagapaw, apakmur na ni bakit na. Ngay so ti paglas-lastog maut yan ay kamkamang. Hay, kagurak dayjay. Ay, sorry kagawad kakaasi kami ababay, ti pampamayan nyo lalaki. Anya.
Isos kasano day tuwing. Sumangput ka ni katugangak. Agkabawan ni katugangak. Ngam apay nga ta. Anyat rason yung mga aywan ta ibaon nakit din ditoy. Dinto takalkal pasti batang ni Supeng ang mga aywan. Nandiyan nakapampanunutan na ngagkamang manan kada kami. Ipagakin ni Rosa. Tay pag-anak ng Supeng ditoy. Masapol nga agawid ni Supeng. Ta umay ni inang na. Ay, di pa'y biyang kumutan ita ti agaywan iti ay amangan mo't na sumangputin ni amang ko inton bigat ta itulod di ka anak ay sos madin sa ti kastaw amangan no agugubat kami nga kakatugangan amangan no madam na malaay nga dan ni katuganga undawi kami kung na di mawag anag ko na nga itulod na dito ang mga no isulaitan. Ni kas lamang karintar. Gusteng! Supeng! Malayon daytan! Ada akaw! Ay, sus, isulaitan ko na kod. Ada kayaw! Ilukat yung matay balayon Awang kami! Ate, way, numayan! Ada akaw! Muwan nakita yung mata itaypay asimangpot kayo. Nagsasarita tayo pa itayan. Aniya? Ay, nagloko kat. Kinakman pagbali na nakabaw. Itala asimangpotak. Ibagam kiday na nagsarsarita ta itayan. Ay, apo. Unay mo't na itapay udin. Nay. Ay. Anyat gapuna nga aputam day tagong mo. Ay, laptom ka day ti paragangas mo. Ginana kayong tagdikos kayong to. Ay, maditipay od yun. Tulang samot ti agong ti katugang ako. Nagloko ka na manugang. Paginanaan na kon, adi na oras. Ay, sus! Adayo pa'y ti oras ko amaunat, Gusteng! Ay, inang tiket kasawan. Salbag ka! Ibagam laang, no dinakmat kayat nga agyan dito'y balayaw. Ta agawid ako, ijay balay ko, ijay kabayugan. Tauray, maunlatang to'y jayan yawan makakita ka niyak. Ay, nani, nanginaya. Awan, ibagbaga kakasta. Urayin nyo ko'y dinabalayan nyo, gaputa umaymot dito'y. Sakit at yakin tuka, apakikabalayan nakit maya, tagra na kayaw. Anya? Umaymot paduulan ti amam? Ni abalayan? Naikot day paduulanin. Umaymot ditoy, tapag sisinublatan mingamin nga kakapsat akabalayan ni amang ko. Tawan mo't nga rodin ni inang ko akabalay na. Kasta aya. Wen. Amangan no, agtangsit-tangsit to jay amam. Ay, saan mo't siguro? Nasingpad ni amang ko. Iso na lang datong iking ije lugar may. Aya? Ay, kat, agpada kami nga ron, Tumutong itak mat. Tung itkuinak kunamsa. Aya. Wan, ay, amom ta agdama. Iba kam no amom. Karitan ka iti dama, Gusteng. Nagasat kayo, apong. Tadda kayo pa'y naabiyag. Day, kasla kayat maun, amaun nata kaun. Ala,
Saan mat apong? Saan akas tati kunak? Nagasat kayo kunak nga rod. Ay, Owen, ti panagdengeg ko lat limpyawn. Takumap ka po yun, ti flashlight na gito'y matak. Aya? Iso mayat no adamat ni abalayan ko. Taura isunton ti matak. Ne, wanan niya. Husto kayo, apong. Ay, hanya jay kinonatay ng buki-bukilad kadag ito'y matak. Tsaka mo kada kayo, apong. Hanya kaduday-dayan. Katarak nga ta. Aywan, katarak. Ay, san abalay na nakapsaw ti managkitak. Basta agang angasak pailaang. Ayan nga ini abalayan kaw. Addan iji balay da tatang. Ingkay mo ti jayan Aywan nakaun unamit gaya mo di abalayan kaw. Amang gano na lamlam yung nani gusteng aputot kaw. Imbag tadda kayo gaya mo namang. Aywan, balungkaw. Ay na, agbakasunak mo't dito'y ayan nyo tadikat nila abalayan inati kay kayat yung ay ayaban dito'y. Niyamang mo't. Saan kit din? Kay kayat mo ni katugangam ngumsak nga amam. Isan mo't amang. Da kayo lang aming katima di nga umay dito'y no ayaban da kayo. Asinaw, tinagko na. Dan, ayan ni abalayan kaunta, da kami iba di agsarsarita. Da kayo, kidi. Tatalaga mo't asan kayo amayaban no kwa. Ay, katugangak nga inat. Ay, umay kayo dito'y salas. At da ni abalayan nyo. Si kaamat gayam nga agpaisaw abalayan kaggaw. Madiday ta, awag mo kanyak akaggaw. Santaw tinagan kaw. Iso nga abalayan santaw kunam kanyak. Ikataw jay letra S iti kutit na. Tasi siyakmet asantaw. Agraman kalauna yan abalayan. Santo nga. Day, mga dokayat mo nga agoya, oy day tadilam, tadi mo mutan madisiplinaan. Adaya santo at amay. Hoy, si kamit nga kirep, kanayon akas laag sirsirep. Ay, bakbakitan ka manirep. Aniya aman nirep. Arapak tupay. Makasiripak tukit kain. Dak maanusa nakasarsarita ti taong awan disiplina na itidila na. Ay sus, di ka man. Katno si kati sumanaaw. Ay, do asino ti makaano sa makikabalay dito'y balay ti anak ta. Isaw ti agyan dito. Gusteng, ayan ni amang mau. Yak man na mau. Ninang mo tisip-siputa kapay aya. Kunak nun na pan nagdigo sa ngam nakitak mo jay sabon kan shampoo. Ngosarin na ko ba?
Anya, pag siyampuam ni amang ko, dinto takalbaw? Pag ang angawa masamot ni amang ko, ninang mo ati pag siyampuam. Na, nagalasin ti kasta sa inang mo kung kunamatay. Di mo kayang bibilang nga inang. Katuloy si kamot. Amang mo kung kunamot ka ni amang ko. Di ka man mo. Ay, wag. Ngam si ka ate mo na. Kasta kakit ni Gusteng. Gaputa saan naman nagdigos ni inang kon kanayo nun nasisi imam. Kas kalagmos mo si igano ang namaasit ka na kaninang. Oo, naimuday tang ibagbagamot. Katuan mat. Imbaglakit din Tay jila agong ni inang ko tinagtulag. Sana na'y ramrama na nagtulang dagtilapayag na. Naguray ka. Talaga ka di asa na makaangot ni inang inat. Gun mait. Di na ammo no apay nga awan maangot na. Saan na makalangab iti uray anya na bang luman huno na bungsaot? At damat gay magtuling nga agaw. Ni nga rod inang kao. Ngam no di ka mamati ti dayta dalataken kan Gusteng. Sige, uyaw mlata ni inang kao. Ngam kita umat nga mo na ni amang mo Kalbula nga rudan, jay nagdakkel nga ulo na. Nagbabatsit pa'y dagi lapayag na kasla na ipigkit amanay. Sakit kasla agong, tisonggo jagong na. Di ka makasaw. Na, uyawam ni amang kao. Katuyawam mat ni inang ko Tapno patas no isut kunam. Well, katgapo taoy-uyawam ni amang ko. Di inuyaw ni sut kayat mau. Timplaan kan iti kapay abalayan. Unayan. Nakan-anos mo ni amang kini katugangak nga inat. Ala, tangay intimplaan nak iti kapay abalayan kagaw. Siya kundi mangkarga di tapinggal mo. Ano ti kayat mo? Kada ito'y naidasar aputahay. Apo. Pao! Ay, kaya't ko amin dagita abalayan. Yan. Basta si katimang karga dito'y pinggan ko. Susya po. Uwan may. Ay, awan samot nun ti pagngalngal mo. Yay. Iso kayat mo ta labayak iti digo ti lakuya daytoy inapoy mo. Ay, Pao! Ay na. Maimas kong ti mangan. Ala, agtugaw kamit nga rudan, taagan mo sartan. Sus, salbag ni ayat. Madinsan, maday. Kasto iti agsala abalayan. Kumpasan nak kumpet ka dito'y abagak. Tasikiten kamay. Mabainak sa. Nagmayat tupay. Ala, kantaan ka. Takumpasan ta iti rakep asala. Dong kanto. Unay. Hindayon kanto. Iti sinamay. Arya abalayan. Anyat ko anyam. Ay, Gusteng, di ka agong ungat barawan. Sukat ako, day di inang mo. Anya! Madi. Ay, anyan day jay.
Si bibiyag kampay ididaamang kenti katugang babae. Ket, yay! Dumi, mabali namin. Anyan ni Doming. Di naman lain dalimanat mo't dagito ag kaiwara apapil dito'y lamisaan na. Natinag pa yun itiswelo ti daduma. Gapon samot tadakla tamang sarsaron ken kwa namang isimsimpa kadagiti di na maisimpa nga alikaman nagat. Sigilatan. Di na mapanunot a makabannog mo ti kastoy. Sanlaangan at ibannog nga aggargarawan no agtrabaho no di pa'y kat. Mariribukan ti panunot. May stress ti tao. Nya da ito sinurat na. Ay, san samat gayam nga iso tinagsurat? Dahil man ilo kumagasin ti basaak. Ang dadagitay sinurat ni Duming ang may pagpablaak ditoy. Ang mga nada sinurat na ditoy ang naipablaak. Nagbasak man pa'y. Sakbay nga ituloy ko nga ornusan dagitoy. Uray kat dagitoyan ti maudi nga ornusak. Awan samat na ipablaka sinurat na iti daytoy nga isyu. Napintas sa daytoy nga isyu Isuman ti basaak. Maintriga ak iti titulo to istorya. Prinsipe Natiet. Ngit kaya ta sa wanda ito'y. Apay akastoy ti title ti istorya. Basaag man, tapno masumbadan ti saludsud ko. May mayat na plastarak dito'y sopa. Agrelaksak man labiit mo't. Agrelax man mo't da tao dito'y. Ay, curious sakit ti title ti istorya Apay nga ta a Prinsipe Natiet. Dama si Muna! Dama si Muna! Umayan, madaydaw nga ari. Ayan ni Prinsesa Rosita. Aday di ayan ti dakkelarwangan. Bilbilangan nan sa dagiti agreg-greg abulong ti salamagi. Anang sirok ti dakkelarwangan ti naladan ti palasyo. Anyaga po abilangan na dagiti bulong ti salamagi. Day tatisan ko masungbatan, madaydayaw nga ari gustingok. Di mon ibalikas timber ngas kanya tinatayin nga ama ti amak nga aray. Nagpintas to pa yadanggan ti ari gustingok madaydayaw nga ari. Anya? Kas na musika nga glabas iti panagdengeg ko madaydayaw nga ari. Di nakpasablogan Dama si Muna? Ala, mapan ka ayan ni Prinsesa Rosita. Kita nuan niya at ar-aramidin na. Ay, madaydayaw nga ari. Nabanugan na kiti matak amang buy-buyakan kwa na. Makipagbilbilang at matngaminan ka dagiti bilbilangan na bulong ti salamagi. Anya? Wan madaydayaw nga ari. Dandanin aglipyas di sabuk na itay pinanawak. Anya? Sab-sabukin na dagiti mabilang na. Wan madaydayaw.
Kat day ta tinagdakkel asaludsod ko. Apay, asabsab-uken na, dagiti mabilang na abulong ti salamagi. Anya? Apay nga tama day tayaw, ibagayo man kanya. Di kag saludsod kanya! Dispensaran nak maday tayaw. Anyat imbagaking ka. Inakpantay ni Prinsesa Rosita, mapana ko na po, Ari. Aglipyas man nga tanti asuladarak no kasilang. Di ka unay aglukluk sa asawak nga Ari, gustingok mo. Gustingok lang. Oh, Di mo na yun na niti may sapay angok. dispensar masawak nga Ari. Nakapay nga min akasta tinagan mo. Ay, nagang angawan day di ama, ti amak nga Ari day tangin silpo tinagan ko. Takasano, nagang angawan da kan sa kanong amin, dagiti kontrabida at di Diyosan, iti kayanak ka. Anya, nakaamuam iti dayta. Adda nakitak adungrit adama iti ruwar ti inaladan ti palasyo iti kalman. Nagisistorya maipapan ka dagiti mapaspasamak ti palasyo. Idi nayanak ka. Anya, dayjay na dungrit abakat akanayo na nakamasngaad iti ayan ti ponti salamage. Wan, asawak nga Ari, gustingok. Retirado ka nun tayo di Adama, idi agtawan ka iti 20. Wen, nagbakbakit adama dayjay diti palasyaw. Isumutla saan a pumampanaw ijay. Agsubli-subli. Engem di mo dengdenggen ti bagbagana. Amom, kasla adda pa'y ginginamol na. Anya? Amang ano kabagyan mo't ni Buro ka dayjay. Day tatisan ko nga mo. San ko ban at tilay bagbagam? Panawan ka pa'y nga ro dito'y tronob. Mapan ko kita ni Prinsesa Rosita nga anak ta. Ay, makabannog mo tiyagtugtugaw latan dito'y trono. Surutak ni rin na supingak nga asawak. Sa nga milyon-milyones. Mapikaw akon. Saan kun sapay nga mo bilang? Anak ko, Prinsesa Rosita. Anyat aramidem dito ayan ti dakkel arwangan. Inak arena sufingak. Bilbilangak dagiti agrag-rag abulong dayta sa lamagi. Atoy, sinabok ko dagiti nabilang ko. Bambanogam lang tapanunot mo, anak ko, Prinsesa. Saan ko matla mapasungadanan? Adamas pasungadam? Pakawanan da kinakanay na. Kayat ko makasarita dya masansan alumabas dito yung aglaklako iti tinudok. Anya, gumatang ka iti lako na tinudok? Saan ka gumatang? Ikikan na kiti libre. Libre? Makipaguray kayo mat, inakaray na? Saan? Imayak na bagaan ka. Agsublikan dita palasyo. Ngumisit ka dito, inagyan ka lang dito itakanayon ka mainitan. Urayag tiyaglaklako iti tinudok. Agunget lakit di ti amam nga Ari. Nadagayang padpadaanam dito yung aglaklako iti tinudok asaan na makayayo. Tinudok! Adagi pukpukaw iti tinudok. Isu ka din dayator urayam? Tinudok! Sabali ti boses na.
Tinudok mo tipok-pukaw na alako na. Naggayad apa nagpukaw. O day jayan, sumunga din ti tinudok. Sa bali. Apay nga ta. Ayan ni. Diya ka mo tinagan day jay. Tinudok! Umasidag ka, tinudok! Adaytan. Siyak ni tindero ubon, madaydayaw a prinsesa. Isa, di na kon awagan iti tinudok. Sagmamano dagitala ko matudok, ubon. Ha? Tinudok, inarena. Unwan, tinudok. Sagmamano? Adabilin kanyak, jay nagtudok kada gitoy. Itod ko kano nga awan bayad na kada kayo. Anya? Libre, dagita tinudok na. Wan, inarena. Libre. Iso nga itod ko kada kayo amin dagitoy. Tinudok? Uwan, asawak nga ari. Sino da jay nang ted ako nam? Agnagan iti ubon. Nabilagan ng nabilin? Mangubon? Tudok lang aruday. Tinudok? Wen, asawak nga ari. Sino da jay anang ted ako nam? Agnagan iti ubon. Nabilin kano amang yag dito'y palasyo. Agsaramsam ka ni titinudo kasawak nga ari. Dinak na siputan ti na karina nagsubli dito ayan ti dakkalarwangan. Agurayak manan iti sumungat. Takas lang nang nagkungaawang. Bakit tekalata nagparang iti sangwanak? Naimbag nga oras, Prinsesa Rosita. Naimbagmat nga oras, isubad ko kada kayo, inabakat. Imayak, tapno, ikang ka iti babato ti panagkidaw. Anya dayta, saan ka amawatan, inabakat? Babataw. Kat amok amalmalday ka. Masikurana ka makabuybuyakin ka, akasla naulila abakes ditoy. Iso at nagpakita akin ka. Sino ka aya? Siya tininang dagiti nayanak iti amin apanawan. Ninang dagiti nayanak iti amin apanawan? Wan, saan kan nga agdamag? Ikang ka iti babato. Tapno mapatgan ti amin akidawam. Di mo kayat? Sigay, no di mo kayat, itad ko na ituyan iti sabali. Itad ko ijay dama. Kayat mo? Ay saan? Isyak ti pang tadamon, inabakat. Agihamanak ta awatem to'y dayak. Madaydayaw a prinsesa. Saan ka ngam mo? Awan amok aninang ko'y tibunyag. Ngam awatat. Tagurak ti amak ngari. Gaputan na istrikto na unay kanyak. Day tangaro ti gapuna. Tulungan ka. Anya ti mapasamak no ikanak iti babato ti panagkindaw. Mapatgan ti kindaw mo. Ngam
aginggat lima lang, ti mabalin mo akidawan. Kasta? Iso anas kan unay nga amom ti agbilang. Amok mat Nga rod, agsagana ka. Orasyon lang ti itad ko kan ka. Awan anyaman abanag amayawat wino tilmunam akas kadagiti datuma ababato. Sige. Mayanak. Anyaman day ta ababato. Kasano nga amok nga da babato nga da kanyak no awan itad mo. Adda ka di pagilasinan? No agsarming ka, makita makasla agrimat abituen dagita matam. Kasta ka di? Kasta, agisem ka. Agrimat akasla bituen dagiti matam no agsarming ka. Mala, agkidem ka. Tapno, saan mo makita dagiti matak amang mulagat ken ka? Sige. Kita, Urada! Diwata! Di katawa na. Man nakabali na yung Diyosan. Sa anak ka di agpagkaditi na ito. Sardang! Mulagat! Ay, mulagat kan, madaydayaw a prinsesa! Sa dinong di nakadandanunak. Waig matanda ito na sungadak. Awan pagtalay-taya ka bumalasiw. Kapilitan at umapugak di tadanom. Adalam sa amang dumalmasak. Wano, amang kalat, agdakkel ti danom kat maano dak. Samay sa adalam sa talaga. Kasano nga tati babalasiw ko. Adda ko mapagtalay-taya ka bumalasiw. Anya day tiyangawang. Kasla. Nagaduti kagarawi chay. Kasla. Umasidag na dito eh. Ngi. Ang mga ang darandan na kita. Ano? Agsasaro na buhaya na kita glalangoy. Umasidag kanyak. Buhaya! Buhaya! Isalakan dahat. Man nakabali na di, Diyosan. Anyat, kaya tasawan na kita, buhaya. Saan nagsama tadangaran? Nagliliday da, nakasango kanyak kat. Kasla, talay tayo ng tilangada, nagdadagkat. Kaya't dansa nga agtalay tayak kadagita bukod na. Ala, nagigidanda nang ingato kadagiti ipos dakat. Imbapadamat laang. Nagtaladan. Anya ti kayat yung nga ibaga, gagayam abuaya. Pagtalay tayon dakkadi, kadagita bukot yo.
Ha? Nagkiram na kita buhaya? Kaya't na nga taasawan. Agtalay tayak kada kita bukot da? Lukas ta, makaawid akon. Awan pa'y tinakakita kini Prinsesa Rosita kada kayo a soldado. Awan pa'y madaydayaw. Agbutang dagiti padak a soldado a sumarang kada kayo. Saklang tinagturad. Proxy aklaeng. Adda maingal a soldado a nasaraka kiti kabakiran. Iti nagbuddengan ti pagarian Gustisop ken ti pagarian Bakingurngor. Ket inkarina nga isu ti mangisangpet ken Prinsesa Rosita dito'y palasyo. Anya? Sino day ta soldado? Sigud kano amam mo to. Na-promote a soldado. Ang nagawon, gaputag balinto kano a prinsipe. Ay di naktikawan soldado. Ay saan kayo atiktikawan madaydayaw? Anyat na ganti bagbaga ma soldado. Sigud kanumot nga inggo mamuto. Idikwan, nagbalin a soldado Domingo. Ket agbalinto kano a prinsipe? Jack amon no anyan to tinagan na. Inton maysan a prinsipe, mataydayaw. May kadwangal daw itan manipod nagpukaw ti anak ta prinsesa. Ijay sirok ti Salamaki, asawak nga ari. Sa dino nga ta tinapnapanan na. Di mo ibaga anakem na ti pimanaw. Taamangan no adan ang itaalaw. Awan aramidan dagi binaon ko a soldado amang berok kengkwana. No apay nga minaparitam nga agayat. No asino kit di ti urayem. Agbalin a prinsipe ta sino man ang mapili ang mga sawa iti anak ta. Iso asa na basta-basta tao. Saan adjust? Ket no may sakadagiti soldado laeng ti makabirok ken kuana. Tungpalem kadi dayta nga inkarim. Magitan to Sana basta agbalin a prinsipe. Addan madaydayaw. Anya? Addan ti anak ko a prinsesa? Addan madaydayaw. Kibinan ti bagbagak nga agbalin na prinsipe. Ti mga sawa ken kuana. Saan ngagsigsigurado no jak kayat? Kita masawak nga ari. Tay mamuto. Isu ti kadwa ti anak ta prinsesa asimang pait. Nay. Aguray ka. Nagsarimadeng ni mamuto. Ay, jakete da. Amak nga ari. Prinsesa Rosita. Agbalin ka no a prinsipe ti makaisampet kanyak dito palasyo. Gapoy ti dayta. Maudin akid daw daytoy kidawag kada kayo. Maikalima akid daw. Ay, maudi kan maikalima akid daw? Basta maudi kan maikalima akid daw. Wan kan saan lang ti isong batyo. Anya dita anak ko a prinsesa. Ala, ibagam doan niya dayta. Ni Mamuto Ingo ang nagbalin a soldado Domingo. Iso tinang tulong kanyak a nakasubli dito'y palasyo. Iso ti agbalin a prinsipe iti biyag ko. Saan? Diyo kayat, amak ari? Saan? Saan pa'y ngagbalin na prinsipe? Kaano nga rod? Amak nga ari. Kaano nga. Ala, nagtagtagain na pak. May saak kampay idi, a prinsesa? Dumi, mabali namin.
Anyan ni Doming. Imbati naman la dito yan, tay basbasain na alibro. Alibro da ito eh. Libro mo ta para umbing. The Seven Dwarfs. Sinurat da ito iti may saan nalatak aman nurat iti Pilipino. Parobing at talaga. Ansisit dag ito yung makita iti ladawan. Pagkasaritaan dag iti ar-ari kas kadarena idi ununana. Anyan ni Doming. Apay nga tangada koleksyon na kastoy a libro. Idisok man la dito. Tapagin na akto abasaan, kalpasan di pa nagdalos ko. Adeta. Ni, baka tudtudon sa. Ay, inakpay akasan dagi jeli na ba? Napintas mo't da ito binasak na istorya. Ay, yan na nakpailaang dito yung sofa dito yung batok titawa. Imbag dito ito na pariir. No, paikit di. Nakuyam lang arudan. Takas lang makatudtudong tagtagaang lat na. Iridap ko nanpay. Sumip nga ten Rosa nga maawan pa'y ni tatang mo. Ala, katno day dayan. Nakita. O sasawam mo. Kasto nakita kita arubayan nyo. Inakman kitaan. Ilayon konton ti agawid nanang. Sige. Naglukon no ada itayan ni Gusteng. Apay adi pala si Mrek dito'y balay. Kat adan sa pa ibaga ni Rosa kan kuana. Nagkunang adda kitayeng. Kitno kasangsangpet ko launay. Aya, katno ko na ni Rosa nakita na kaditaro ba ayan? Anya, mga no adda ni nga asket iso tinakita na. Ani nga as? Katwan, sumipngat itayin ako nam. Ang mga no adda kit di manen dandani matay akabaranggayan mino kakabagyan. Iso tagparparik na kada tao. Anya, ay sasawamot lakay. Sige taagida sa arakaw, tabang rabiitan. Napnapanan ngatan ni Doming. Kunaklano nakauna na nakasangpat dito'y balay. Awan mat dito'y. Kasla danag ko ti ditayan ti fuse ka na pagbagasan. Ay, ang mga nodaman nakastra ka na dakkel nga utot. Ina, malagip ko lakit nga ruti pakasaritaan dahi ta tinawid ko adaan a pagbagasan. Tinawid ko iti dahi di apong Marsyana. Malagip ko lakit nga ruti imbaga dahi di apong. At da ka no machit dahi ta. Tasaan amay ibus ti baga sa kargana. Pasaray paglembangan kano idi ti kaibaan. Agayam day di apong. Agmadmatik kano day jay akaimpaan. Aho, adula amin. Kaslada naglingat iti fuse ka. Pasti tatao ti nagbatay ti pagbagasan. Di ka ang putang kanya, Rosa. Agkayem ta.
Sumurot ka kanya. Anya? Ay, saan? Sino ka? Sana kasumurot kan ka. Nakaanda duman ang tinargrag abulong dayt ay kay Mito. Ay na, isulatan ti trabaho akarkaraitan dagito eh. Anya day chay, kasla, ada nagsitsit. Awan mo't makita katao'y taglawlaw. Amang ano nagbidotak lang. Isambot ko akaraitan amin dagitoy. Tapuurak. Tapno mabugaw dagiti lamok. No agasok ton daytoy ang mapuuran. Pumanaw ton dagiti lamok ditoy. Ay, may sapay dagita lamok a problema. Kanakad-aduda manan. Talagang ada nagsitsit. Sa dinutayan day chay. Sabi, kaslasan nagagangay apusis tinangag ko nagsao. Kumita ka dito'y ayan tipuon ti kay Mito. Hindi ka basita tao. Tay nakita kinirabi eh. Aday gam na nga aklutiin na po eh. Ay, siyak ni basit. Huh? Am mo ka. Ngamsi ka. Di nak-am mo. Iso nga ibagakan ka no asino ha. Sino ka? Siyak nga ron ni basit. Ag nanaedak dito'y ayan nyo. Anya? Sa dino ti pagnanaidam? Dito'y. At dabalay mi dito'y. Adiyo amo. Tasaan nyo mo't amakita. Anya? Naimbag. Tapiluso pulaan nila kay mo. Saan akas iti na dumaan na dawalda? Dadaulon dadagiti balay mi. At nakakadwat. Ngam saan mo amakita? Ha? Anya ti masabol mo? Ibagam ko man. Kaya't nakalaan nga ipasyar. Umasidad ka dito'y ayan ko. Anya? Sa dinot. Ala, apay akas ladyak malaptan nagitisakak. Magnaakmat latan. Sa dinot ipangipasyaran nyo kanyak. Ijay unag tidaga. Anya? Ay, manjak, pang-aasiyo. Sandak ngay ramraman no, daman nakabasol ka na kayo tao. Sanda ka ang pagaramitan iti dakes. Ipasyar da kalaan. No kayat mo, mangikuyog ka iti kadwam. Ngam ko. Sino nga kaya baka kaduhak? Awisam nila kay mo. Wino saan, ninanang mo. No nindumeng, ang mga nutintular aramidot na. Nonimat nanang, nervyosa. Ang mga ano niya di mapasamak kan kuha na. O anya, hayat kan? Mangpili kan iti kadwam, kat ibagam no asino. At damat kas kanyak amang bayabay kan kuha na. Sige, ninanang ko ti kaduhak. Ayos, sumat ti ibagak ko ma. Alangarudan, intan. Okay. Ayan nga rin ninanang ko nga eh. Makitam tulatan ikay papananta. Umaykan. Ha? Sinango na ti punti kay Mito. Ilayat na tigam na nga aklutin na po eh. Ansit! Basit! Ay na, Rosa, imbag ta nakita ka. Sa dino to'y ayanta. Diyak ka mo.
Kalaat nga dan ang guyod kanyak, idi muli ak ije balay. Idi kuan, adda akmat dito yun. Ada ka do kabasit a tao, nanang. Kalaat mo tan adyak nakita ita ada kamin ditoy. Ay, narosa. Hindi ka madanagan, nanang. Saan datangan anon ditoy? Ipasyar na ta kano dya basit a tao. Anya? O nanang, basit a tao dya nagpakita kanyak. Imbagan hang, nga ibagak no asino ti kayat ko akadwa. Da kayo ti imbagak imbis ani Doming. Iti kwan, inlayat na di igam na nga aklo sa adakasla pinalik na. Iti kwan, ada akong ditoy. Anya? Kasta. Ay, nagsaya atin. Di aklo nga rod ti kasla nang itundakan ka ditoy. Kasla-kastan. Jay aklukat. Kasla iso ti tulbak di nakitak anaglukat ari daw. Nagsayatan. Nakaskas da Rosa. Anya ngay. Nagkita kayan nga agina. Iso ni ansising nanang. Iso tinangyag kanyak ditoy. Kasta ka de. Ansisit dayta. Siyak ni basit nga ansisit. Inala kayo dito'y pagarian mi. Takayat ko amakita yo dito'y. Tapno, amuyo di kasasaan mi. Anya? Ay, napintas dito'y ayan yaw nga sa dino da ito lugar. Yak may baga no sa dino da ito'y. No kasano amasarakan dagiti tao amayat nga umay dito'y. No kasta, saan analakat ti umay ditoy? Pusta biyag ti umay ditoy, nga awan pamalubos, sakbay ti umay da. Kaya tasawan da ita, mapili lang dagiti maawat asumrak ditoy pagarian mi. Umay kayo, ipasyar kayo ditoy pagarian mi. Sufing! Ayan mo! Sufing! Ayawan na talaga ni Sufing dito'y balay. Nasapa ka di anapan ni Jayan Darusa? Sinurod na ka din ni Rosa? Ang napanan ngamin ni Rosa aya. Sapay awan pang kontakan ken Rosa. Tanabati na kanot di cellphone na. Ni Suping. Padasik man ngawagan. Baring kadwa na ni Rosa. Di mo cellphone ni Suping tagriring itirabaw ti TV. Di na intugot ti cellphone na. Napanan na nga ta. Nakaunang ay mawag ni Doming. Wagak ko ma. Hello Doming. Abay. Anya? Sa pulam ni Rosa? Awan dito'y. Uray ni nanang yo kat awan dito'y balay. Nagkuyog na nga ta. Mga nuwad dala na pananda. Awan, nagkuyog na lakit di. Bayabon. Urayim langin ni Rosa. Taurayak mat ni nanang yo. Sumangpet dan tulat ta. Sus, kagawad. Ang mga nusandamot ngayon gagara, tipimanaw adi nagpakada? Tanya ko ma.
Napananda ko mata di na nagpakada. Amangan no, adamot ng italaw kadakwada. Amangan no, nakitnap dakit din. Anya? Anya ti amu tayo nga eh. Ang mala, di kay madanagan. Tatumulong kami amang sapol kadakwada. Ay na! Nagpintasan ti buya ditoy. Nakadado ti sabong. Nagduduma akita ti masetas nga agsabong. Nagduduma matimaris na. On nga Rosa. Ay no, itala makakita akmat iti kastoy kalaw at iti kasabsabungan. Igid pa iti karayan kan apaw. Nagpipintas dagiti na na pagnaan. Ay, anya nga ta alugar da ito'y ayan taya, Rosa. Ay, ngam kasano da ito'y. Nung mapantay iti adayo basit nga agala iti sabong. Amutan tupay nga ta, ti pagsubyan ta. Nanang, panagkunagkat saan ta basta makasubli dito'y na pumanaw ta. Payakas tati ko na, Rosa. Dat lagday to'y alugar. Nanang, malagip kon. Saan ataw dinangala ka data ditoy? Anang yam amoy ti bagina, nga agnagan iti ansit basit. Adya nga road. Ang mga no kaibaan, nanang. Ay, nga po. Ayan na nga tangarudan. Diyan mo, basta imbaga na nga agpasyar talat na. Agumata ka no nga agbuya iti aglawlaw. Tapasig ka no amakay ayo ti makita ditoy. Ay, kat pudno mo't amakay ayo sa adaya. Wan, ada bakit tita? Umasidag ka datan? Nana. Ada kayaw. Ay, Wan, ada kami. Ada kami ngagpaiso dito'y ata. Awan kami kat nga rod ijay. Day, kasano day ta? Kwa, tigo na ni nanang ko. Awan kami, Jay. Iso nga, ada kami. Awan day jay. Iso nga adada dito. Ay, taga ano kayaw? Ije nagbugsutan. Ay, apay din bagam ataga nagbusutan ta. Saanan? Ang mga no kabutang natan no maamuan na nagbugsutan tinagapuan ta. Baka amuditan. Pigsaan nyo lahat tati agsao. Tay sumot lang nga isaw. Hindi. Adyaga iso nga iso. Padak abakaot. Nangangnan sa tisaritaan ta, nanang. Pigsaan nyo lahat tati agsao. Tay sumot lang nga isaw. Anya? Amukmat ka. Sang-sanga ili kayo ditoy. Iso nga ditoy, taimbulos na kayo matan akas laway-way akaldeng. Nala, intayan ijay pangipasyarak kada kayo. Ay, adaman di kayat ko nga ipakita kada kayo. Bareng awan tuntitudo ang makapatay ditoy. Anya? Todo ang makapatay? Wan. Ado, ti mataltani mo daw tunggal agtudo iti makapatay. Imbag ta makaungar matlaang ti daduma. Ang adadag iti matay adagos. Anya? Mala, sumurot kayo kanya. Alag merienda tayo pa'y. Agrunda tayo to inton alas 10. Ay, Chairman, ay stay kagawad. Kastoy kadilatan ti aramid tayo. No agga po tayo kada Chairman Doming iti barangay hall iti malam.
agdiretso tayo dito'y balayo. Umay tumatan dagiti barangay tanod. Ket agpopulutan ken agiinom tayo iti nasangar. Sa tayo to agronda. Uray, tasan tayo mat ngagbartek. Pangpapudot lay ti rusok ken ay amumutan. Pangiliwliwag kumutan iti kaawan darusa ken nanang yaw. Ay ti ni Nanay Yusufeng. Anya? Ay, makalawas ton nga wanda. Sakit kaslawan dananagan ti manugang ko. Ayan nagayam. Addan sa dita arubayan nyo kagawad. Ay, isuaya. Madanagan kanumat una yan. Ngum, awan mo't maaramidan na. Nay, at dagaya man dagiti barangay tanod. Loko dagita atanod. Agdiretso dang agtakter dita ang pertialad. Nagbangsit dita niti pampamayan da. Langgong dagita. Hoy! Sana dita salbag kayo? Kasano ngamin kagawad? Makitkita da kayo mo't dita no daduma. Shhh! Tagtagarin kagawad. Anya ti aramidan yung kada kami kananang ko. Apesan da kami mutlangan nga isubli di lugar mi. Agyan kayo pailaing ditoy. Aging gaiti saan nga agdakam dagiti luko-luko amang laylayos ka dagiti babbalay ni. Anya amang laylayos? Anda ka dekarayan dito nga ibubuang dagiti tao iti lugar mi? Saan nakarayan? Di ka nagdamag. Saan mo tumatla amawatan ti baga? Anya? Umay kan. Mapanta iti ayan ni nanang mo. Adda pa panan tayo. Agsubli kami ni di lugar mi. Saan pa'y? Mala, sumurot ka kanya. Diyos ko, anya ti aramidan da kada kami dito eh. Apesan da kami mutla pagawidanan. Madanagan nakit din datatang kanduming. Nagpayag ka na magna. Sumarunukan kanya. Unit ti kuryat ti mangag ko. Lukas na, makasubli kami ni ti lugar mi. Tutor kayo. Oh, ika, makita yun dahita nagtimbukal asaraming. Tumangad kayo. Makita yun dahita nagtimbukal asaraming. Nay, kaslamat jay balay mi dahita makitkita masilsilawan. Tay palayo dahita nanang. Ha? Kunak tumat. Sika ti pasaray makitkitak tita sarming. Anya? Rosa, anya da ito yan. Nanang, kita nyo. Ada tawa makita dita sarming. Agore ka. Ni gustay. Ni tatang mo da ita Rosa. Aglinom kayo. Umayan ti tudaw. Tudod. Nagtagain pa. Agtutudong agpaiso. Agsaprin dito'y batog di tawa.